Bok ljudi, dobrodošli na moj kanal. Danas ćemo snimati drugu epizodu Agario. Nećemo se zvati Kroatija, to je Hrvatska. Nećemo se zvati, nego ćemo se zvati Air Gaming. Tako zove naš kanal, tako ćemo se i mi zvati. Već me pojeo, stvarno. Highest Mess je 10. Dobro. Ne znam što mi je bilo na početku, ali ajmo mi igrati. Pokušat ćemo za drugu epizodu biti prvi. Opa, a ne, preveliki su, ne može. Francuska. Ovo za prvu epizodu ćemo pokušati biti prvi. Htio sam reći, u prošloj epizodi sam rekao kad sam snimio Happy Wheels, zadnju epizodu, rekao sam da ću snimiti, mislim da sam rekao da ću snimiti specijal i to ću za sutra Minecraft preživljavanje ću igrati. Predložite mi još nešto što mogu da snimim preko tableta, dole u komentare napišite. Mi malo previše pričamo, a ne kupimo, niti nikog ne napada. Evo, ovaj tamo, nikog ni ne napadamo, niti išta. Pro tim protiv Francuske, ili Francuska protiv pro tima, lakše rečeno. Evo idemo ovog malenog pojest, mali. Ne. Ovog hoće ovaj više doći. Ne. Team pro. Pomagajte. Ne, pomagajte. Ljudi, pomoć. Ne. Vidite, pojeli su me Love Agario, please rate it on the App Store. Ne. Vidite, kad ste nesposobni za igrati, ne možete igrati. Highest Mess je 115. Još nismo bili prvi, niti za ovu epizodu nećemo biti prvi. Tek smo 92. Wow, kako velik broj, baš velik za ovaj kanal. I hvala vam ljudi na 100 subscribera, tamo sam htio reći, to je 100 subscribera, velik broj za ovaj malen kanal. Nadam se da će biti u budućnosti uspješniji ovaj kanal, da će imati puno više subscribera, da kad budem snima GTA 5 da će biti puno bolje i da će biti baš dobro. Ajmo napast ovo koje imamo malo prije poja. Ne, opet! Stvarno, nemoguće ovo. Ajmo mi promijeniti ime pa da vidimo. Zvaćemo se, kako ćemo se zvati? Ajmo se zvati Sonic. Možda će nam Sonic pomoći da budemo uspješniji i bolji u školi. Pa da u školi. U školi nam niko ne može pomoći da budemo uspješni, to nam jedino mozak može pomoći. Ali u Agariju nam može Sonic. Kako je to ime čudno? Samo se malo šalim. Ili je to ime, ili je to stranica, ne znam. Samo znam da je to Sonic. Ovo me napada. Svi me napadaju, puno nas je, ali nas ima. Sonika napadaju. Sonic bježi. Sonic prolazi jednog, Sonic prolazi drugog i trećeg, pa jednog ogromnog. I gol, Sonic zabija gol. Sam malo zezam, pripremam glas za Fifu. Možda ću to danas snimiti, zato pripremam glas. Sad kad umremo, to će biti to, neću više igrati. Ajme, ko će mi više pojesti? Niko. Opa! Dobre. Vidite, dobro sam počeo, da vidim koji sam po redu. 36. Bože dragi, koliko njih ima bez imena. Ajmo napast ove. Idem pojesti ovog. Vidite kako malen. Vidite ovo. Vidite koliko ih ima. Kako je to lijepo za vidjeti. Ne. Kako je to lijepo za vidjeti kad se jedan veliki krug raspadne na malene krugiće. Onda mi to samo pojedemo. I postanemo velika. Hoćemo napast nekog. Ne!
kriju. O! Ne, 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 ne. Ipak je ovo brzo završilo. Ajme ove reklame opet glupe. Što sam sad ispisao. Hvala vam ljudi i vidimo se do sljedećeg klipa. Bok.